Parlok, aling ini skap iki kubor nak YouTube jing tim. Tela dah pipat subscribe ya ke channel subhaban subscribe kenang pindu yo iki kubor ki bandangwan. Ha kalai pui terik nai leber. Mi no kinong kit kam ke UDP. Lapalang bom yahap menteri lang bat ke NPP. Kaseng United Democratic Party UDP hapen usla constituency. Kala syak takjur hadin bakla lej ban dia trilang bat ke National People Party NPP ha ke sorkar MDA ke baar habaya kren bat kartu kat ni kinong ilam ke UDP pen Ursula Sarkil kilong ba kalong ke jing sengausi ba ke UDP sang kemi kalarai ban lej trilang bat ke NPP kinong ilam kilong ba kim sengawi hab ya ke jingle jong kinong ilam ke UDP sang kemi kamtam baki klem sengap lem ya kasur jongki pajba kiba persya bandon kejingi trelang bat ke NPP ha ka surkar kila kedau baha kejingi lang badang sen jong ke UDP lapalang unit kaladon kejingi kren ka bas sani bha halor ketei kerai banya trelang ha ka surkar MDA ke baar hadin kejingi kren kinong ilam bat kinong kitkam ke UDP halapalang unit kilarai ban no ya kene keseng na kedau bakim sengawi hab jingmut ya karai ban ya trilang bat ke NPP kamtam namar ha ka election kini ki artli kiseng kilaiter iwe ye iwe pan tangba maria dep ke election kilapoi sya keju kesem ban ya trilang nalor kelapalang unit ka kubor balayo lum kejing ye thu baki don sakiwe pat kisnat rekam ke UDP hapen usla ki bom sengawi hab jingmut bat ke jingle jong ke UDP sang kemi wala da ki klem la bantau da ke sorkar kabayalam da ki seng rilum ke UDP kala dai ban syongno ha kaliang persya namar kapor jong ke jingkela kanwan katkum kamon jong ki pajba laong ki kattu kat ne kinong ilam syu ke kubor ke thu bakinong ilam bat kinong kitkam ke UDP pen Ursula Sarkil kin sa syong jing yelang ha kini ki kendiat sengi banwan ban yakren halor kimat ki jura ki bayadai bat keseng bat ke jinglong jingman kisan hima sima hapo pen Ursula bat kumju ru ha ka jela ke UDP ha kini ki election MLA badang sudap longshen kala penyeng da uba Anthony Khongwang ban yakun persya ya usembut menteri rangba uba Preston Tensong Henry uba Anthony Khongwang ulasya penlim ha uba Preston Tensong kumba prahajar bot ai kublai sibun insai sempat hakwe kibor